वंगु शुक्रवार कोरोना भाइरस हुनी सप्तरी राजविराजिया जाथाम नाप स्वापुदुपी चिन्सोमेस्तन कोरोना जुगु सिदत कोरोना लोच जाथाम सिधुंका वयकया छेजय दुजैन कोरोना परीक्षण याबले न्यामेस्त संक्रमण पुष्टि जुगु ख वयालिपा छेजा नाप स्वापुदुपिन्द परीक्षण याबले छिन्सोमेस्के संक्रमण खरिदुगु जिल्ला स्वास्थ्य जाकुथि नेथन छिन्सोम संक्रमित है राजविराजिया पिख उपी मध्ये नेम मिजा व खुम मिसापिन्दु गुकी झिन्यादनिसे खुइसोदयापि ख राजविराजे संक्रमण अपोबले जिल्ला प्रशासन सप्तरी राजविराजे लागु जुइकथ उंगु बिभानिसे निषेधाज्ञा तगदु जाकोथि खुगु सुचाउ पित बिउसे मजि मगागु सेवा बाहेक फुक्क सेवा मेगु सुचाउ मवतले नीति बन्द यानागु नेथंगदु थयदथुइ जिल्ला प्रशासन जाको दैलख ठाटी काँध गाउँपालिका निषेधाज्ञा यागुदु समुदाय स्तरीय नेनाउंगु वा मौंगु खे सीके लागि यानासोगु परीक्षणे कोरोना भाइरस संक्रमण खनिदे वहे वंगु बिहिबा निनसे छिन्निता इनिसे मेगु सुचम मवतले तक्क उगु गाउँपालिका निषेधाज्ञा तगु ख मु जिल्ला अधिकारी कथा गाउँपालिका नेमेसे ल्याखे वो नगरपालिका मोतिन गुइमेसे परीक्षण या त सरकार बिगु उज कथा परीक्षण याना सोगु ख गुकी छिनखुमेस के कोरोना संक्रमण खनिदुगु ख महामारी नेनामौनिमा धका यागु निषेधाज्ञा हासांकाल धासा कानुन कथा कारबाही यागु धागुदु